Mama wakwaba wofre me adwoa searching mesrel na wa subscribe to my channel me a notification bell no so for more news ebusuafo nansentem ho Kumawood actors and actress ni bebre sorry omo ya asapon ne sanya omo ya asapon ina ne se omo campaign de atia NPP amayoku no 2024 omo support oman panida da John Dramani Mahama no abaye president adanya sika ni brinti insuro bia wo kromia because oman ne yetimi no eye nyina ye maya oman ne ye ne yetima ye nyina ne ye hoto ye bre ye nyina ne ye bre nti obia all right so kanadwe adanya Kumawood fu ye omo e kire se oman penda da John Dramani Mahama embra na ebusuafo Akrobeto sa Akrobeto or the ensemble abetudwa o kire se Dumsor ene collapse Ghana movie industry no Dumsor no e be take impact pa enya asem keto akra nti so de oka anaso obi bisan sa denti na Kumawood e collapse ya obeka se ye Dumsor ensem we na ora Akrobeto e de atudwa na busanfo ansa na me de ensem Akrobeto aka ne bebre mo no Ghana hanu no yete no me de bia me kan wo so bi se o my me ka se ye fe ne se ye da na Ghana be ye o man yete me be ye yo se NPP na NDC adidi ya aso ye nye Kumawood actors and actress am wo Kumase mu refi 4 years 7 years oman penda da John Dramani Mahama ye president no sisia NPP be take over mu refi na Minkas NPP ye perfect omo ye perfect omo so mo buy promises bi wo ho mo de mamo e wo movie industry ni mo ntimi and deliver but omo and deliver na say ende obi o ton pure water e wo krom at least otumi kobi na shop a wo di freezer kese a wo di freezing su otumi di apampan koho ekoyin su ekoton do government no em face can gu ni bottom automatically but otumi koyin su ekoton mo amoye salon baba wo mi say system ni mo ayedin economy ni mo ayedin ye na ye complain but ukwa adwuma ma enye ya obi ba ba ye washing na se bio wo ne wo mba mo nye be di ato aduane ade the same thing applies to nipo ye baba enti Dumsor da e ba ye no e affect Ghana for pa na mo Kumawood for no Dumsor na egu mu movie na ye da dia Dumsor and a collapse in movie industry no because light ni wo be se dan ya aye production light ni wo musi dan ya production musi dan editing na mo si dan aye uploading na mo de bi ego cassette so abrɛ se ye nto light ni wo nti musi dan ya adwuma how many days how many months and I'm betumi use generator out of petrol even though at that time na mo amoso mapenda da John Dramani Mahama ne personal petrol fuel bo e wo fam no how many months how many days na mutumi eto fuel adan and mo compare mo sanso e company am mapenda da John Dramani Mahama say on bra back because mo fame mo ko depart we echia o ma mo sika obema mo sika enti no because of makasa mo selfish interest enti no mo kwa jiska akoko a campaign ama o mapenda da John Dramani Mahama because mo dwen say aban we ni ho aye bufunti Ghana fo bebre na ho na mo konti mo so mo de mo direction na ekọ menya NPP fo a Ghana fo so mo efele on pese NDC football but mo Kumawood fo na endey mo so mapenda da John Dramani Mahama eye mu nyame enti mo kwotena TV so a Christiana Wuni bigger quiz na ye boa na hemfo mo kasa sibi se Ghana ha eja deme no nye Dumsor na collapse mu movie industry na me amite na be collapse na na Akrobeto amone ne ya adwuma o se Dumsor no e take impact e wo industry ni mu yenti enzima Akrobeto e de etudwa mani nya pa lot of ndie enu de ebedi yedem pa enu de enu na edi enu na kutaki no ansa na era saba nti tabo bia be profit nti na enu start free nti lot of no ena amwa yen ene no kore enu de di yenya
edi adwuma ni nya pa because the week be sini ba mama fokoto week be eti do ba koto week no ba ko fi onya like mfenhwe eti the yi no no tissue when a problem started say eba gradually ni say edi abedu samri ne mo de adwuma no ento me tetafo na me baton fish ewo asafo market ya me be wa no hwe me da bia no pa me so dia waye tie ma me awia ne ama me eto afufu anwuma so ni asebo me efiri se dum so ba me ba no fish adaka duasa ne akoto agu kwa eti na me ba no wonya sika ma me na me de didi efira no pa me ba me ni di yo eno ani bodo se hwan ana me du han ma to bi die me ba nya sika ma me wo bo so ante se di adwuma no nya dum so yi abro wa de me na ye nyina firi dum so me ti asi me de me sum ho de mu nya asa me da fom birim mama adai adia ni aye maya wa abro wanti wo ma me wanti se me a mama mi huna ma ni sei me te mi wa demonstration na me kon ma ko kama sam to a kire mama no hu me mabo na dum so wonya na me ba ti me tan fish wonya sika matari ani adi ani ma ba bibia ne be se NDC fo na sisei MPP fo sisei na ndi wo mama MPP fo na ne tane kuro nyina ya MPP de wa mo beka ana nkrofo yo de ani kuro nyina MPP me bati yesi ba bi di etobo engomodi anu makobu agwe ni pa kura mubugu ya wade wa aboa wati wana ne dai obi agwe wanya demonstration bibi a musi MPP fo na ene sa ne ye woni pa obo woni pa che modi a ene ya fe mun sore so ndi mama se wontimi a wanya bon eno ase me na me ka ye so me boa no onya amade obetimi betena ho no hwe na mere wa ye mobo this particular video that make what the baby a obi fi e de be ye yastic se odi begu onipa ne ho fi a onyankopon be pa osontoma since 2020 metena say edwene ye na me ka kire mo say every next year ko onipa NDC and MPP fo bebre ebetu omani agu no so his excellency Alhaji Dr. Mahmoud Bawumia na lady a ni video that we mebo kakra na my reply no because some of them we no me hu ni videos bebre ya mimia no I don't want to give her to yes a friend and anama ejako. I don't want to give her too much time because she's a non-entity. She doesn't know what she's talking about. And these are the useless women who wasted their life sleeping with politicians from politicians and they didn't get nothing out of it. Into politician be ahuye nehi except NDC akromfo no nko. I listen to me. Nana meja akon we no no. Womo ye womo a womu ko didi honorable no ma chim ye didi womo rough left right center. Ebubo mo gala womo anya hwe wo politics ni. Last Lady Gaga ka sendi womo ba bi nye. Enti mema kura nse ye ho time. But Nana ameja akon, today I will state something to you. Say ya fa wo ne Samira Bawumia de mutsi simpie so a undu ne kotapo. Meka se undu ne kota we no memfa ma ne ma se wo yoba no yoba o da bi. Ye talk about the wo mutrim. Apart from sa cheap studio ya wo tine sa camera mu emu ntesu a wo betena kan kwase asem gu no. There is nowhere you can function than the excellency second lady of Ghana. Now, me den achievement kakra be kire wo. Na me wi a ma there will say, ko free time I will start in school, we be sin ne, we betena radio. Be kire ye dia waye ama wankasa wakura. Na me ga akukura sinie. Ya toto wig tantan ama muntino mo hye betena wankwase asem na mo ka no. No, nche Samira dia na nya adwumo me ka kire mu play no. Hey, Ghana radio station presenters, MPP saboteurs, any Jimmy phobia fra Ghana no. Samira dia no enya adwumo because as we speak, muntia ne ko wo bia sika nkwa no ho. Enti ya makwa masankwase asem na nya adwuma. Ne kunu na maya ma adwene se wo bepetumi ntimo de ne be ya fine. Ya be ba be ansamo. Ba Samira de munyi ni free. And anyway, I got him. And anyway, what was the wood thing? Yentino, Obi ye cry. Oh, you see, just a abron samniama.
eye bayiniama. She is glowing. Samira bien anona okasa nyansa. So at yasie that power, the power to convince, the power for hope. I want the voice him. And I'm musuma dani na nkwansere mba. Debia munye that's how are you we no. Sa style we mo amuye train munya se train we ye na time. Why? I didn't